懂吗？他这个有毛了听说过吧？第一套的呀，就那边给，该人家给是不是钱不？从不是，我们小个外边，那就那住给外星人那把当，他那先给他给你对吧？家属，天天泡沫，要少他些吧，差不多了呀，好吗？怎么这是的原因？那天了呀，那个羽毛那么全部的，呃，自动估计就是家长拿落了呀，呃，对不起，各路不起，过空嘛当，当然先给对不起，不干了不起，第二习惯那么你给他涂改了点钱呢，的上卷，他们多就上卷不做出来这些给的三分钟都是当难一百的。大体呢，日本新都对不起，不干了不起给，那涂改的马上了点钱呢，刚上三个半了下去，呢，从哪个把的场面给个那的呢，日本新都，那亚个新鲜呢，那个有忙那么切切，他看他参与就是切，那看他呃，俺就是节日里面呗给他准的去长嘛，做不啥东西，哪个都是个有别的车子那么做到，基本我们他们这做不啥，这些个看到了，学校跟都做，他开什么学习，差的要的。Está bien, una Esta es excepción, una está asamblea muy importante ya, para el Dharma, en particular mm, por Kerry, su historia. and Yang Kamabuka, Al mirar Kamabu, la Uli historia, Dubachara gets to Gablia, and Garcia Molam Saga, that Garcia Molam Sad, en la Toda, época del Chimbu séptimo Malam Dabre, Karmapa, Tana Singi, Guru, Churakyatsu, Chere, Tinde Gablia, Kadaju Tumbe Geta, se Visheshi recitaba una Sayata, aspiración Tizu Gablia, y era and durante el mes Molam de Si los Sudang, and milagros Di Gablia. ane y kapki durante el garshen le festival del ya gran ane Buda ten gidol Shakyamuni. le zolo Estas tule recitaciones ta tomaban lugar en ten esa época. Y también kama buka tenían la khebal pala estatua ma bu shu principal, chi la le estatua Gandola xiang del na ji gran ane di campamento gyun como ya soporte, ane como chöya también zo otras ya chi tu estatuas y de che otros che ta kan da ge objetos ja shen ge sagrados zo y ya se ta hacían de de ofrendas a estos malam objetos. ya shen bu malam lab shen bu ta de su na ku Y se llegó a ser de una gran di aspiración gyun sa na de en ta la cho chi que ne la de gente ta zu pues ji se reunía malam en chen so gran ya de medida. ge yu ge den ba Esta gran aspiración o 지 타기 공배 esta 유배 gran 겁니다 asamblea que 선제 llamamos 개시주 aspiraciones, 차리가 Mullam, es 아니 algo 가만 보람 que 기본 주인도 지급을 다 소부 es como 마음도 una 상 señal 양체 아니 가심 de el 수도시다 florecimiento 디센들 de 대체는 내 las 손제 enseñanzas 아니 Kagyu 가심 en la 보람사 época 다시 del 내야지 décimo 근데 인류산에다 Karmapa Chön 가당아주 Dorje. 내조도지 될이야 근데 이제 Se 보람 destruyó el gran 신수야 이래 지다 gran 디토야 campamento y el Kagyu 인류가 Mulam 변신부터 cesó y ahora 좀 전에 estamos 내야 en Bodh Gaya de 양식 nuevo 계속이야 retomando el 다만 Kagyu 좀 Mulam 수라야 되는데 또 y 유산의 시험이야 reuniendo 인 tantas 첨부도 이제 personas y tomamos esta 차리고 aspiración 다나지야 en el que podemos 조신다든 acumular 시험이다 저 las 그유 acumulaciones de 람바소 mérito. Así que este es 다는 un 게 evento importante histórico. 가셔다 쳐봐 쳐봐 수수수수기 권변 나로래야 지금 쳐봐 Y 지금 si 멈추어야 pensamos de 다이네 los 아주 인양도 좀 maestros 전에 아니 내가 돼야 꼭 de 거기 los 아니 monasterios Kagyu, 로지 cada uno de, de 로즈들이야 los 다 monasterios 진짜 sí sostienen 만들어야 라버도 그 유머는 sus 야소네 propias 다 recitaciones, pero la oportunidad que 가서 좀 tenemos es de 진짜네 reunirnos durante 로좀 el 야가지고 nuevo año lunar 춘분사 y 모르세요 tener un 로좀 Kagyu 진짜네 Mulam. 드린 유산 따디 아주 Y 그 por 유모가 eso 남 빈수 tenemos 지 esta 뭐셰샤 oportunidad de tener 인제지 un 용하다 monasterio, 따 진짜게 una 인제스야나 진짜게 aspiración, un 고 Mulam 춘수 muy grande. 차리가 Así que 안 eso es como 대삼도 es una 마세베 oportunidad 인나 o un 지금 escenario 하네 inmenso 아니 para 딘데 nosotros poder 망고지 reunir.
las 지른 내조 도지 acumulaciones. 된들이야. 내조 도지 된데 Y también 망고도 hay muchas 다 personas con 미사 gran 시슈 fe que provienen de todo 차리요. el mundo 엔텔레야 a 그게 이게 망고시 Bodh 요한데 Gaya 요래. es el lugar más 그래도 고 importante, 룽게 sagrado, 인들이야. budista, y es 나는 por eso 겁내 que vienen por esta 고자기 razón. 룽게 소리네 안 Y, 남시들 también es 고르면서 por esta razón que 그때기 en el 샘게네 invierno, cuando los peregrinos vienen 내고 aquí 망고시 y 개급이야. pues digamos que el 그러시면서 clima es mejor y por 되게 mucha razón, 좋아야 por esta 다 razón, se ven muchos peregrinos en Bodh 근데 Gaya 가다가 y 미 también 가다가 vienen a 망고지니 participar en el Kagyu Mulam. 대대 망고지 좀야기 양 Y hay muchas 인도에서 personas con gran 지차리기 fe de todas partes 진짜기 del mundo que 교산 se 되는데 reúnen 이제 aquí en 토네 este lugar. Y 다 eso 달라그 también 유명한 사람들이 꼭 hace 계속 que esta sea una 차리야지다 ocasión muy 균이 importante. Por esta 유예되듯이 razón, 그래서 el Kagyu Mulam es extremadamente importante y es algo muy 따이네야 지금 매매론이 significativo. 숨리는다 초지네 림네 Sin 겐시네 embargo, en 미미쇼시 los 아베 últimos 보기시알라데 años, 날체 en 에네 parte por la 디디야는 나한테 pandemia, 매매 no 인도산에 tuvieron la 따뜻하게 교산 oportunidad 된시나 de 도스 viajar y 그게 yo 뭐라고요 tampoco he 네 podido participar. 지게 밑조다 지게 밑에 지게 밑에서 유로 찬다고 굉장히 내단으로 지용돼 있어요 따이네야 Y hay 저기 menos 고르시거든 personas 그게 뭐라고 써야 되는 거지 del exterior que han 다 podido ir. 지게보다기 Esta es la situación que se da. 무슨세든지 Pero como lo dije, 차가싱싱시하다 el, 디 무거게라 el tener esta 리자니 ocasión del 원래다게 Kagyu no es como un 나한다시 evento mundano en el que hacemos mucho ruido 세베 벤도 y 지 tenemos una gran 토소주야 준비시야 리차리 얼마도 reunión. 다지 En realidad es una reunión en 중심이시야 el que 지 llegamos a 우리 인도산에 acumular 보라 el 미 mérito, 뭐뉴 es para 맞아봐 la acumulación del 다뜨기 mérito. 모람기 튀니세 Así, aunque 거기 tengamos 모람기 un horario 다 muy apretado, el significado 그러지 dentro del 미유도디 Mulam, el 다시 다다요 significado del Mulam 아주지 o el objetivo del 인생 Kagyu Mulam 제투야지다 나고디시 es algo que 균이 todavía cada uno de 마시 nosotros 유예들 podemos 레서시기 identificarnos con 디교산 este. 때는 상회기 텔레야지 Y no, no contradice, 이마이야 통제는 거야 sus actividades 마오바이는 no están en 다나 contradicción 힘디디 con su 텔레야 그게 뭐라 significado. 사대 Y en 계속 el 이메시 pasado muchas personas lo consideraron muy 텔레야 importante y en el futuro me 그게 gustaría 잘 también, 제비냐라 quisiera que consideraran 다대기 este Mulan como 나주 algo muy importante, tanto histórico, 덴베네랑 더 desde un punto 제비냐 지토네 histórico o 안내 같이 desde el 보시는데 punto de 맞죠 vista 여기 보라 de la 그게 그래서 situación del budismo en este momento presente. 엔다리 몰음디 Es 토래야 importante reconocer 조지 아니 cuán 마도 importante es el Kagyu Mulam. 계획이 있으면 종 구실은 붙이네 안에 다 Y en la gran región, 이게는 좀 gran 구중 모두 regente de los Karmapas, 망치다 Goshel Gyaltsab Rinpoche, 구중 모두 ofreció 까마귀 enseñanzas sobre la 제시되지 introducción a 지시하라고 대학 la 그런 고시기 introducción 소리다 directa a los tres kayas. 그래서 Esto es una enseñanza 제 especial 보이시네 까마귀 de los 티저스 요소 가도 Karmapas. 지금 도착이 열에 Y comenzó 드레이드산 덴드비가 당한 사람들 받아 eh, con Karma Pakshi, 교직에서 quien lo 미세기 생활하는 enfatizó 아주 참여의 토토야 y pudo 계약서 ofrecer 무시한데 estas 참여했다 instrucciones médulas. Y ahora todos 제수 tenemos esta oportunidad 그게 주요해 de 봤지다 recibir esta 나는 뭐지 transmisión 그다음 especial directamente de Goshi 소소 Kyaltsab 뒷문다 Rinpoche. 이제 내가 Y cada uno 예배인데 de nosotros deberíamos de apreciar esto, 나는 de apreciar a Rinpoche, 요즘에 aún, 슈범 예배 토하네 나는 aunque ha 다 tenido, aún a pesar de su condición física en 다시 la que se 나온 encuentra 텔이야 ahora. 난 참여 섭취지 거리지 Rinpoche otorgó estas enseñanzas sin, sin ninguna reserva. 다되네 니버 텔이야 안 Y 줄. ahora, 뭐가 주르를 묻지 el segundo punto 난 뭐가 주르를 묻지래 차참이나 난 달로 믹스해 es que Boca Chota Rinpoche está aquí. Boca Chota Rinpoche parece que tenemos algún problema 겹지 뭐가 técnico 주르를 aquí. 묻지 차참이나 난 달로 그게 El 가서 señor de refugio, 진대 Boca Chota 세우나 Rinpoche, 진망이 뭐지 아니 다지 삼의 경계 뭐지 겹지 뭐가 묻지 꼭 공원 때문에 tuvo 시대디 su entronamiento 지르기다 en una 가서 ceremonia. Como sabemos, 그게 el 때문에 previo 안 Boca 그래서 Rinpoche 그 유명한래야 그지 미세에 되지 차대기 여기 인도산에 안들이 조르를 묻지 진대응 아수 eh, 딤지
당고 듀인시네 안 tuvo una gran, 그유망라 una gran 춘제 bondad 지나냐 도스 y 대야 conexión con el 안 Karma Kagyu, en 제레스 particular 덤베도 con el 콩제메 통해 Kagyu Mulam. 안 Así que 춘제 para nosotros 당로네 es muy 아직 importante poder 미세 establecer una 다금제 conexión 다야나 뭐지 con Boka 징야부지 Rinpoche, y él 차라서 ofreció 차야서 las enseñanzas 디두센데네 가랑 아니 미세야 de 소답체네 el beneficio 루징웨네 ubicuo 다 제스 a todos los 두드레 seres 딘제베 de 아니 Avalokiteshvara, 강 y le pedí que 대진나시네 pudiera otorgar 아니 estas 그지 enseñanzas. 리군좀바 Rinpoche las 시고레 ofreció 링주사네 sobre la 림부실이 práctica de 아미세에게 Avalokiteshvara, el 도지시에스 그리시 beneficio ubicuo a todos 슈드소네 los seres, y me quisiera darle las gracias 안다나 también, 시다리 quisiera darle las 미세가 gracias 주다 también a 그 Rinpoche, y 몰람 en 페시다 particular 그디 수비네 아주 겹지 수만 강화를 무시래 다는 겹지 민주를 무시 남아니가로 그디네 페시네 cuando 그런 tenemos Mulam Suma Rinpoche y 대동지 Mingyur 쉽게 안 Rinpoche, 남아래 siempre están presentes 안들이 en el 인주사를 Mulam. De 무슨 verdad, son 남아니에 muy 당하는지 bondadosos, y 다 me gustaría. 그유기 너주가 나와는다지 지진 겨우여라 다는 Estos 신기 dos Rinpoche 윤나람다 entre 딘주기도 todos los lamas Kagyu 신년다 son 아는 los 양용 que 그저 tienen una 소리래 gran actividad entre 아 그래서 todos los 샤딩이 lamas 와래 Kagyu, y 인주사래 tienen 그래서 gran 나만이 마음바치 experiencia 마비에서나 털이나 de acuerdo a 아니다 la situación 내게 de 샤와신 부위래 nuestros tiempos 제가 presentes. 아는 다는 신기 Y el hecho de que estos dos 리시 Rinpoches 신부 pueden 슈데스 continuar 차차되기 와래 sosteniendo 아는 las 마음바리냐 enseñanzas 아니 y también difundiendo 상마 las enseñanzas es 계속 algo que 강화를 todos 붙이 podemos apreciar y 심지어 respetar. 나르마시 쉬야로 총선이네 디두산에 임부지야 그것이 제리에 버체 리인주산에 아들이랑 도민도스 Así 제수 que sí le 도사 pedimos a 아니 Tsumarkar Rinpoche 로제마도 que pudiera 딘데로네야 ofrecer unas 도스야지 enseñanzas 스마 durante las 닝규 enseñanzas 같은데 previas 요래 al Mulam, pero 나폴레야 él 도스 가르사 담설 eh, 나노래야 ya tenía 스마 un horario 닝규 apretado. 사데 Pienso que el 어디 año que 스마 그게 viene 디스니 le 말로지 그야 pediremos que 신라 haga, 드시라라 que ofrezca enseñanza. 말로시라용 용기 매배 소식 이래가 Dentro 나머지 del 나오기도 Surman Kagyu, muchas 세상 personas 앞에서 no 지 prestan tanta 체계 atención 주목급에 al 수고를 Surman 둬서 Kagyu y 다 al 깔로로 나토리나 야구 연구면로 Karma 소리도 Kamsan 제가도 Kagyu, pero le 나는 pediré 계속 que pueda 민주를 hablar 제 아니 acerca de la historia 조미신들이 que 제진기시네 es 아니 parte 바로 del 도시 공지나 Surman 수다고래 Kagyu. También Mingyur Rinpoche 미세가 siempre está 가다 muy ocupado en 제주 todas partes del 교정소리에 mundo, 시작되기 와래 우리는 마야를 묻히게 ofreciendo enseñanzas de 마음 털에 meditación por todo el 고지나시네 mundo. Y 아니 también 배도 싶으실라래 마음 벌리네 en el 고투지 pasado, Rinpoche 아니 지 ha ofrecido meditaciones, instrucción de 공지나 meditación 배 durante el 털리네 Kagyu Mulam, 고지네 y 디나 espero que en 그래서 el futuro pueda 싶으시네 continuar enseñando o instrucciones de 시 meditación 되게 durante el Kagyu Mulam. 따따 대만 Así 임베시가 que 아주 esta es 모람 털이야 뱅이 mi 미세다 esperanza 아주 개는 personal para 숨 él. 아주 개는 뭐지 아 También 로른 tenemos 대한데 a 진심이나 Karen 인제 좀 Rinpoche 바로 Lodro Dönyi, 대화를 quien está 시비에다 presente 유대 팀에서 durante el 도와주기 Kagyu 쉬게 Mulam, 그래 버지다 로 따바르시 y es 기준 indivisible 마음에 del 아제베시 previo 되게 Boka 어래 Rinpoche, 아니 tal 마음 como el 벌리네야 cuerpo 연애 y su 지 sombra. 묵비네 배하다 Y 아니라 ha 저 뭐지 continuado su participación aquí en el 걔는 Kagyu Mulam, 슈비야 y espero 힘들었지 que siga 어느 estando presente 가라 durante el 단 Kagyu 콤보 Mulam. 레이드도 너 구속도 야고 옆에 Y 안에 aún 그 aunque 바로 Rinpoche 추리를 뭐지 꾸이 칠이야 얘네 되게 todavía está 가르스나 en 로지 una edad avanzada, 그러냐 에다지 tiene buena 그저 salud, y todavía 참을 오겠다 está con Boka Rinpoche, y esperamos 지 que siga con Boka Rinpoche, 미세다 간 que siga a 가보게 su lado. 샤운데 요래 안에 디지털이네 안 Y es 미세게 algo que todos 걔는 podemos 뭐지 도시 sentirnos muy 셰슈라다 안에 felices y 무추이세네 todos 안에 nos regocijamos. Me 개발한테 gustaría 안에 구슬을 darle 무슈야 mis 가상이만 gran 롱마다니 agradecimiento a que 슈비레지 Rinpoche, y en el pasado 무지 también lo dije 에 anteriormente. 투 Espero que 펜바 Rinpoche 땅세 pueda 무지 vivir un largo 개보세 tiempo 아니 para el beneficio de los seres, 안에 y 다 le he pedido a 샹레야다 Rinpoche que por favor 아주 지 대베게 ofrezca 지 나올라는 같이 que pueda ofrecer 아제다 Rinpoche 듀티 un interés 대바야지 mental a esta idea 자바르샤시 de que viva a 셔물레 largo tiempo 되겠다 por 아 el beneficio de 라마 los seres. 가겠다 뭐 시버시고 El- 중에 말이 Uno 디나노네 de nuestros 야케 lamas, 수비자수 quien ha sido 제자들이 gran beneficio 받아들이게 가지고 a las 지 enseñanzas Khenpo 아주 Sultrim Gyaltso 뭐지 Rinpoche. 마시는 뭐지 브라 변에 El Rinpoche, él mismo, 아주 cuando 공선 estuvo 비율 en Tibet, 무시다 이제 배 주변형도 아 pasó muchos 공부래야 años en 시스템 retiro, 디지레 아니 네 y 전주리야 llegó a 저 alcanzar un 제리냐 nivel 아니 muy 그 avanzado de práctica después de 지기다 que 그런 escapó 마음속으로 그래 como 마음 딱 가지고 refugiado. 싶으시래 아니 Llegó a 인도산에 Rumtek
y fue muy 다시 bondadoso en quedarse ahí, 유지되나 permanecer ahí y fue de gran 라마 beneficio. 망고치 무치기다 라마르마 휴바메 Y para muchos de los 시장이야래 lamas y tulkus 인주산들 무치 que 공부소 graduaron del Shedra son 공부소 parte de su 전에 linaje, así que 다가 ahora 이제 Rinpoche 그도 숭불에 ha 되냐다 fallecido, ahora que ha 초진에 fallecido. Es 기부담 algo de verdad 뒤지게 muy desafortunado, pero 출선제게 desde otra perspectiva, aún 주디야 los grandes 되게 seres 두개가 뭐라물이야 가 가수의 뒤주 que 요야도 tienen 지금 대지 매가 aspiraciones 샤다 tan 지게 grandes 매비 para 유산에 beneficiar a los 아니 seres 망발이야 y hacen 저의 surgir 전도 esto. 아니 양의 양도 No es el hecho de que lo hacen 대체네 en un momento y 아니 en otro momento no lo hacen. No, creo que estoy seguro que para el beneficio de 저게 los seres de 이제 manera 동안하기 그래다 continua regresará al mundo, 마랑기냐 Rinpoche, 소망도 주위에 y realizará la 나는 생각도 actividad para 교가 beneficiar a los 띵유도 seres. Esta es mi propia 샤참이냐 aspiración. 다시 영국 Y 공인 también Chödra 유진나 tiene 샤브레신스레 Rinpoche, 이리시에제 다시 quien se reconoció como 교가 el previo, fue 그게다 reconocido 나 por el previo 계시 Karma, 샤리요레 마롱가 y 유기 fue un lama muy 띵유다 importante del 마롱가 monasterio Chödra. 유기야 지금 띵지 기부제 나네 하고 Así que para 유기에 el 지차야래 Param 나는 Kagyu del 공안도 linaje del 공소시 어디다 Param 공안도 주제 Kagyu, también eran 조기 sostenedores de ese 가서가 linaje y también 뭐 어느 parece 센파도 que falleció 물에 súbitamente. 나는 신경안 주 Y es algo que 최지 todos 아야로 debemos de 붙이 entender como algo muy, muy, 중국이 최지 pues, 아야로 붙이 desafortunado. Y también 무지해야 다시 죽은 포함심으로 el 서 되게 señor de 관에대 Dharma 신도도 Ayan 규정하고 Rinpoche 짱시네 아니 del 가다 Kagyu, Jigon 지 Kagyu, quien llegó 라마 a 지진계 지지 alimentar a muchos 제차리요래 estudiantes a través de sus 미세동아 instrucciones de POA 단 y 저버치 붙이래 yo mismo también tuve una 아주 conexión 무지냐 muy fuerte con él y 그 tenía una 공화 conexión con 공화로로 muchas personas. 야래 Rinpoche 대바당 신고하다 따뜻 이제 배지 현담아 tenía una 그렇지 gran fe por todos 링고 los 유지 데리고 공소하지 karmapas previos y gran afecto por ellos y 저버지냐 fue de 알았어 verdad algo muy 전부 desafortunado que haya 샤중 네 fallecido. 유산에 무지기 Es 내가 algo 지기 시공 배 que me dio mucha 디야다 tristeza. 엔다지 도저에 Espero 마음가짐이야 지 que 겜바도 조에 sus 되게 되는가 intenciones y 이제 deseos 체도 se 무슨데 realicen 도야 espontáneamente y en el 마샤르시 futuro pueda 나는 continuar 신기에 다 beneficiando a 마랑기게 los 셈비게 seres y las 셈이나다 enseñanzas. 그린 시슈시기 Igualmente, 랑기 en esta misma 카라다 vida, 차리요 en esta 디게 vida, 유산다 una de las cosas más importantes en mi 니에게 vida, 차 mi 라마 툴루 padre, son mis 뜻이 padres y mi madre. 엔나니베 Este año, 다 propio 공식 padre, 대로서 Karma Tundrup Chashi, 시기요래 falleció el año 다 pasado. 디고래야 가상만 예 파 총루 유산 디고를 지게를 지라시 Falleció este 시야오선 año. 그게 Y cuando 지라시 falleció, 시야가 아스케면 pensé que 다다지 decir algunas palabras 소와디베지 acerca de él, no, 가쇼베 pero 망자지 no tenía, 엔디마 eh, 침두주야 no 깔라하고시 podía hablar porque mis 알아서나 sentimientos son 깔보 muy fuertes, 인수자라지 도토그제 y es un poco difícil 땡어 hablar 팅어섬 hablar de 장인했다고 ello porque han pasado 도시제 más de 20 규주도 años para 심레네 verlo y 아마 tenía la 때냐 esperanza de 아니 poder verlo y ha pasado mucho 마두치제 tiempo, 가다 pero 가다가 al final nunca 인주산에 llegué a verlo y 가랑외래냐 falleció. 미지나다 Así 교바치 que 무시고래라 desde personalmente 아바 para mí me 코란지랑고 siento un gran pues 사무자신부 동문지 remordimiento por 인주산 ello. 또 저희 유기를 삼정도 Es alguien en el que pensaba. 가다 Así que 말 él tuvo, 니에들 él 배수를 tuvo, él 주나사네 tenía la capacidad de entender 말로 las cosas de una manera 몽고치리야 mucho más vasta. Pienso que 가만히야 fue más 대감 fácil para 잡아지 él que para mí. 몽고치리 Por ejemplo, 망아 갸가디 nunca 그럼 tuve, 갸간 잡아치 배우요 cuando estaba en 니 India, cuando estuve en India, no tuve tener una conexión directa con mis padres. 참섬 Tenía que 로지기나 hacer conexiones a 킹유스인데 través de mi 이제 hermana y 제시시한테 de vez en cuando, una, dos o veces por año podía hablar 다데 con ellos directamente y 아바마 establecer una 로콘로 conexión con ellos. 킹이야냐 다시 이거네 잡아지 시에는 깨져 Y 시에나 봐도 uno o 아니 dos 성이 años 아바 antes de que mi 강마 padre 차차 주산에 falleciera, pensé, debo 아니 de establecer 다시 una conexión 개발게 좀 porque si no lo 쓰라리냐 hago, 아니 지찬도 tal vez 두산세 fallece 아니 y 와 pues voy a 집잡을 tener un 난 gran 참석 remordimiento 계절 de no tener 시기 esta conexión y por 이 eso fue que 통왕님 establecí una conexión 저시에서 con ellos y 말 algunas veces 저시에는 hablaba con él. 대만 Y cuando empecé 진다로 a 그 hacer esa 주시는 conexión la 계시양 primera vez 주래 que 아니 도만 저시에 걸려야 había transcurrido 계시시다 bastantes 유산이 años 아바도 o 샤카 algunos 타고 años 저거든 antes 나서 de eso. 쇼심부시 얼어 Mi padre no podía 나서 hablar 지어라 mucho porque 디디 tenía una 나서 enfermedad 디제시에는 muy 걸려 seria. 로주지스 베니에서나 Y 루이스 debido a esa enfermedad, 디디 깨져시라시 시 무비미도 había 시 estado 투비미도 en cama por 11 años 되게 아마 치리 y no tenía la 유산나 capacidad 다니 de hablar. Y mi mamá estaba 깨져슈스 a su lado, 구조리 mi madre. 동사 깨져 Y le 세제 pregunté, 동구도가 다 깨져 담보대 y 가르라서 ella 다 가르치는 me 거였어 animó a que dijera algunas palabras. 근데 지금 Y lo 다 primero que me 가르쳐 dijo, ¿qué estás 왔으면 haciendo? 내야 아멘 알 깨지 Y 근데 mi 또 mamá, 선부사는 내야 아멘 cuando hablé con 아바 mi 구조도 madre, 다 깨져 슈스
우스겨 우스겨 유산 아니 Mi- 아베 나라 갈라부스나 y 그 ya 유기 animó a 때문에 계신 a mi 큐를 padre 되게 que 보스 dijera algunas 깨우시 palabras. 되겠죠 그 유기 때문에 가수르지 아 Y mi padre 자기 dijo, 나한테 tienes que 이제 difundir las 몇개 좀 enseñanzas 치세요 Kagyu. 예 남자 드네 루브르도 때롬 니마 ¿Cómo 로마 뭐지 estás? 계속 마시야 Para que me 안 루브르도 pregunta 든데 esto 베지 después de tantos 그 유기 años 때문에 y 고 hemos 계속 진행 hablado. 게라 섬사는 것인데 Y 쌤은 나는 de 영어로 repente me pregunta 지시는 이제 acerca de las 스캔네네 차서 enseñanzas Kagyu y cómo 아니 las 아무 estoy 차가도 defendiendo. No 야구 sabía qué 차가도 잘 decir cuando me lo 그만은 estaba 스트레스 diciendo. Le 대티에서 dije, sí, gracias. 제가 다 No, no 대삼단지 sabía qué 딱고 decir. 유네 아바 Cuando 코랑 le 지 pensé, 사무 mi 야시고 당도 padre 내지래 라바도지 그 유기 es 때문에 alguien, una 당다 persona que 딘데 tenía una visión 코리아네 muy 상당히 extensa, en 차게 particular el 차게 poder 이용데 pensar en las 라베 enseñanzas 서버쇼 Kagyu. 드레인산 Es 텔레덴션 por esta 다예 razón 그 보쇼 de que 민데다 eres muy claro 마르데 그 유기 como cuán 나로네 라마도 abierta era su 카셰게 mente. 드가즈 사무 Hay muchas 당투라야나서 enseñanzas dentro del 제가 대균 Kagyu, 때문에 lamas y 다다고 trucos 야심부 당투네 que, 지다 아니지 때마다 심지 생활을 근데 probablemente no 라베 piensan de 삼로 esta 야심부 forma, pero él 당제 tenía 코랑 un 게르베다 다 entendimiento bastante 소와 vasto y pensar en 게르게베 los seres y pensar 동해다 en las 또도 enseñanzas. 미래 소나로 봐 Más allá 중에 de, 당투네 드리지제 진정이 비kin선 되네 de no considerar su 아파서 propia 또 차가 condición o 면접 o sus 섬선지 따이네 sufrimientos 같이 뭐 personales y 같이 pensar en 상담 vez 이네 en las 아바코지 enseñanzas, 아 pensé, bueno, tal vez mi padre 로마 보지 está 뭐도 bien, 제 ¿no? 아바코라 간지 주변은 시 로마 보지 야베 가서 나서 숙심 부 숙지에 제제 Por 아니 muchos 이네 나서 años 들었어 él 여기는 tenía 방법 뭐 una 시시 enfermedad muy, 대대야데 muy seria, 켜지는 pero aun 다 aunque 나도 tenía una 그나 enfermedad 삼세 tan seria, 이제 그 심슈도 nunca hablaba 제제 acerca de, no 다시 hablaba, 대대야 no hablaba acerca de 가서 eso 정도 mismo, 이네 다 간다 사람들 도야 중요한 말에 sino tenía un 기근전되네 entusiasmo, un 다 ánimo, 그런 una 리딘 fuerza 사고지도 mental 탑이 bastante 있긴 사람들 grande. 제가라 중도 딩스를 Y 갈아칸들도 por esta razón 이네 pienso 다 que él 단동이네 obtendrá un buen 그가라도 renacimiento, una buena forma. 산내게 Este es mi propio, 엔디리가 오늘 digamos, pensar. 겸한 중앙 나라로 쉬어두시 어느 다는 신기 A 아주 todos ustedes que 꾸이지 están 뭐 aquí reunidos, 예루든루 por favor, hagan aspiraciones por mi 고생 양호 padre. 저 꾸이지 뭐 También 예루든루 Gyalpo 아니자 고고송도 Dindrup 봐딱 공이미냐 아주 falleció 저저저 hace poco 예루든루 유도하래야 야고 미나 계신 뭐 샤리 오르 미나 계신 뭐 샤리 와 y su historia es 지금 bastante 유산다 importante. Es 고 una persona muy importante dentro de la historia 나래 tibetana. 나에 사실 팅진이 이제 용예 아 양코 이제 No lo 시나면 conocí, lo 저래 conocí una o dos 그거듯이 veces, sí. Y era diferente de otras 쌈보다 personas, la 분이듯이 verdad, sí. 지다 다나시 Era una 레버 persona 주 que 투닝해를 pensaba las 지들이지래샤 cosas 남경 bien y 땅진님 tenía 담을 망고 capacidad 투디가래 de obtener nuevas ideas, 파워를 de tener 되게 nuevas 담임 ideas. 투디 어디 Conozco 되게 muchas 미나나 personas, 포는 신 레베 꼬문메를 muchas 선선 personas, pero 주 entre los 세상 tibetanos 딱고 hay 예사 muy 공고 pocas personas que 소세 eran 제임비 como él entre 유산에 los 에네 tibetanos. 공인에 Para que él 하다지 haya fallecido hace poco, 가장 무슨 경우 좀 저기 깔로 배우는 시체에는 에네 배 새롭 탐제네 에네 es como el Dalai Lama lo 지금 좀 dijo 저기 en 제주 su 중에 charla de 에네 배 vida 새롭 tras vida. 되지 와게 Es alguien que ha 그런 servido al 그런 Dalai Lama. 투게 유사래 진짜 그래서 대전 주비하게 보면 나로나 Que esa es 쉬어도시 su aspiración, perdón, 나는 no eso. 진짜지 Su 말아도 aspiración es 점진지 servirle al 내가 Dalai 계속 Lama 내가 vida tras 두고도 vida. 봐 Y que sea 두고도 así, hago la 내가 aspiración que 계속 sea así. 상황을 Y 지금 también 느낀 estamos pensando 것이지 en la situación 지 mundial. Hay una 쇼하지 situación bastante 근데 배 turbulenta, muchas 무슨 guerras 제대야 y muchas personas que 그래서 están 내가 divididas en 그러니까 diferentes 나는 facciones 신기 y en 정중기 conflicto o en 주변지게 oposición 내가 방법 요하게 하래 봐봐도지 a uno al otro. 점진기 꾸이기 Igualmente, 내가 el 내가 그래서 ambiente 공부를 좀 natural, pues 주변지 hemos 되고서 visto muchos 마로 desastres 라지 naturales en 말로 누구를 particular. 라지기 우리 라지 같이 배우자 희균선을 되네 나는 배랑 달로를 찾습니다 벽이 Hay 별사람 muchas personas que se han 희균선 visto 같이 afectadas por 이마게 eso. 심해 좀 Y 못들지 si 나는 pensamos 달릴래 en este 되지 año en Tibet, 다시 hubo un 아 terremoto muy 이제 fuerte 루기 y 떨어지 también los 있네 fuegos 이게 쇼치 쇼발라서 silvestres 아니 en los 나는 bosques 신기하다지 en 이게 지 América de una manera que nunca se había visto anteriormente. 되게 러시아 마갸데 아서 나는 신기 가자를 지금 También 누구가 en la 마치 guerra 시점차가 rusa 마도 다 y 될래야 지금 también la 뭐지 guerra en 심해 Gaza. 차세 근데 그 답에 Así que 주자시 좀 물어봐
아니 디스 통하로야 Hay, 아주 parece que 고마시네 디제시고 hay una pausa 아이스랑 아주 de, 저블링이 세포나 en 지고 Gaza 통해라 de la 아주 guerra, 상황도 pero 참여 시기 돼요 muchas personas que han muerto. 대급직의 니즈 충분되게 Todos estamos aquí 중국의 reunidos en 뉴진 este 나라 mundo y la 손에 situación que 팬들은 ocurre 저번에 en un 핑계도 봐 mundo, en un país, 마더지기 딱 tiene un 아주 efecto en el 계급들이야 resto de 아주 nosotros, 뒤지 sea un 신자 efecto positivo o 인도스탄에 신당 negativo, directa o 계급도 다른 정말 indirectamente. 총삼사로지 뒤싸면 동안 Si 민두가 아주 pensamos 이상 안 que 싸워도 solamente estamos en nuestro 지리지리야 뭐 país y 찌리지리지리 no 찌리지리는 importa lo que ocurra 대화에 en otro 샤기 país, no 인도스탄 es es 찌리 así. 유엔 Todos 충분이나 미리 dependemos del uno al 슈기 otro, 안 하도 todos estamos 상황로야 유엔 conectados. Si hay 슈야시다 un desastre 베이징 주의 o que se 왕대야 ocurre un desastre en un lugar, 다가는 신기다지 eso traerá dificultades 그제 para todos 슈엔자 미용화 nosotros. 전제 강에 망고쳐도 드링이 자매에게 지금 저블링이 대령의 채 Así que esto nos trae 고민하고 muchas 계시고 dificultades económicas y de otras 그것이 maneras, y por eso es 신경 importante 탐지에 pensar en todas estas 소소기 cosas. 딱 가지고 사모도 주고 Todos somos 이러고 말해 practicantes de 다 대충 Mahayana. 뭐지 사는 게네 신경 Decimos 탐지에 딱 파지 수제래 que 저블링이 aunque 디 podamos pensar 포함되더라 pensar en 그 todos los 선제 seres, 탐지에 로 olvidémonos de todos 주고들이야 los seres, 디 상황 pensemos en los 동안이면 seres de 디 este mundo. 퇴다시한테 계속 ¿Podemos de 거두마 verdad aún pensar en los seres 대래 que sintientes de este mundo mismo? 과제네 Esto 다 es importante 상담들이야 pensar en 이게 esto. 대단히 중요해 나 Y 성이 finalmente, tengo dos 뉴스가 puntos 게 más que quiero 디주피아 añadir. 그걸 Mañana 수행하시다 tenemos la larga vida 겨울에 a 소소기 Situ Rinpoche 남남남이야 디주피아리나 y 저수 también a Gyaltsab 지주시다 그거 Rinpoche, a Chamgun 규모는 Situ Rinpoche y 대강 Goshit Gyaltsab 득거지 Rinpoche, 저수 a 치료도 través de 많이 las tres 디주피아 raíces combinadas. 디주피아가 Esta es una 차와디 revelación 하늘 terma 위에다 나와 가시지 사실 나와 응어주면로 이리는 깔래는 de 역시 larga 지게 vida, una ofrenda de 다 larga vida. 디냐 디링디 본저히 Escribí 야 5 o 6 디주시아네 비교산 meses 망고샤 escribiendo 퓨몽와시 강한다야 el nuevo 걸로 저숨 ritual, pero no tengo 치료때 mucho tiempo 배 퓨몽의 ahora para 시럽디 hablar acerca de ello. De todos 생각이 modos, 다가는 esta 신기에 tradición 딱 Karmapa 까막감상기 de los tres 사실 raíces combinadas 양 tiene 퓨몽의 막 una, 차리기 하래 un 제가 beneficio o 뒤에 과 bendiciones 뒤죽피 especiales 이제 porque es 딱또 un dharma 이제 가만히 ancestral del Karma Kamsan y 또한 para que nosotros podamos poder hacer 주로 esta 그런 ofrenda de larga 조주베서지기 vida a 딱 través 그렇게 de 세 ello, 딱소 de, de, 그마이 가르쳐 세 de 시세야 este ritual 쉬나요 이제 등산이마도 쉬어 말해 그리고 a estos dos 남아니 maestros que son 그지 los 잘해 hijos de 된 거야 돼 corazón del 가서 직감아 decimosexto 감상기 Karmapa. 딱 Es, 가서 es importante, es muy 덴디디 importante que estos 대신 dos 샤기 Rinpoche, 말해 por todo, por el beneficio de todos nosotros, 제자 될래야 이제 참여기지 vivan largo 통행군주 tiempo. Es algo muy importante para 나와야 돼 nosotros, 계속 잘해서 y del Karma Kamsan y para las enseñanzas. Por favor, hagan estas 얘네다 aspiraciones. Es muy 변생이까지 importante 달로 que todos 고마울 hagamos las 것도 다 aspiraciones de 지난 larga 거로 vida 이산 para estos dos 저분이 maestros. 차를 셰프치게 Finalmente, 로다 말이 차와 셰셰 로도와 근데 이산에다 기름을 써 상으로 parece que 음악은 se está 지지 calentando 두고나 mucho en 주야네 todo el 강해요 mundo y 안에 toda la Sangha, por 차와 ejemplo, el 셰프 Mulam. 셰프 이산 Este año la 니네도 Sangha han 차와 tenido gran 셰프 셰프 dificultad, 니네가 차와 estado 셰프다니 그지 마고 용어들이구나 en, en, en sus 나는 carpas 신 porque en el día 근데 hace 주요도 mucho 시야 calor y en la 그룹가 noche 주요들이 hace mucho frío. 쓰더라 Y 근데 también 오해 parece que hay 먹으시 muchas 지역이 culebras 유산에 algunas 아니 culebras que han 달로 entrado en las 가장 carpas y 소도 eso se ha 셰프 presentado algunas 달리야 계속 dificultades. 쉬어야 Pienso que 제가 손도 tuvimos una 좋게 reunión y lo 쉬운데 다시 discutimos. 상나 그주만 수백급이야 긴주마다 Y 또 así que para 쉬었어 el año que viene 잘 esperamos 로스지 다달리 야스 가네를 수 투고동 아주 ten- 급시 podamos 저주 칩시 proveer mejores 상하 acomodaciones 상하 para 급시 la sanga y ofrecer 그래서 mejor 또시 educación también para 수고 en el 체 año que viene 아들 슈도 durante el Kagyu Mulan para la sanga. 글쎄 가져야지 수사 쪼는 지금 아주 소투야니 예술지 아주 사매기 쇼이 Así que tenemos que ofrecer pues 저리 아사르 오만에 acomodaciones 사바경이 más cómodas 소는데 para la sanga. 다 녜또 스tamp 마서 Y 딱 como se ha 끌리기를 dicho, 마셔라 la 근데 Machurra lo ha 라면다 dicho por 사실 딱 muchos 얼마나 años, ha 상호하고 dicho que lo quiere 겹쳤어 hacer. Y 아딱 si no lo hubiera 계산다 prevenido, Lama 저시 ya hubiera 수배장아 construido 야시무시도 겹잖아 muchos 야 다우지 edificios. 않아도 깔래 하고도 근데 이주산은 딱 Pero 이내 강다량 아주지 가려를 써고도 지금 아주 pensé que si 좋지 tendríamos tantos, 사나 pues no lo podríamos 오늘 cuidar, 달래야 pero de todos 니네 modos tenemos que 써고야 discutir qué es lo que vamos a hacer el año que viene para que 수서 todo el mundo 가슴 que 쪼고 venga, toda la 쉬고야 sanga que venga el año que viene, 수급스 체를 펴고야 tengan 성실 lugar 사매기 que 샤와로 se sientan a salvo, ¿no? Y 대 que, que 야 estén cómodos. 사매기 좀 Y esto es una 로스 aspiración que 휘낭 todos 캠도 sostenemos. 휘낭 삼차스 라즈다 대마다 미생의 휘앙스 Y 캠도 pensé que debería 엔 상으로야 mencionárselo a todos 그렇지 ustedes. 그들 체 Más que ello, no 휘낭다 tengo nada más que 에너지 decir. Quisiera dar las gracias a todos ustedes. 가셔다 런신기다 게자 가셔다지
Hay 가르쳐 todas las 소아시아를 raíces 계승으로 de virtud que 소위 hemos 야와 중요기 바로 reunido en 마사비냐 el Mahayana. 중요 야심벌로 La 도와 dedicación, 제비나 아마 aún así 영신기 hacemos una 고가서다 pequeña 그 야와 dedicación, si lo 야심 hacemos con un 사다시오로 objetivo bastante 디디 vasto 비싸네 e ilimitado, se 와서 되는 convierte 직원을 하는 en un cúmulo 스페셜리즘 말로 해야 inmenso. 되네 인베스트 야고 제시에비나 Aun 아니 aunque no 소양 tenemos 말이야 mucho tiempo, si 텐도 아니 podemos 고마네 와 invertir 디디 muy 비싸네 bien, en el futuro es algo que se 고마나 crece 거래 y 고마도 podemos 모는 obtener 거래 su beneficio de esa 치즈스페셜 manera. 아니 Es 고마나 importante hacer 나라에 가지 dedicaciones. 않았으면 좋겠다 Si podemos 아까 그 llegar 말을 a 듣는 게 abrazar nuestra 고맙다 dedicación y de esa manera, no tengo nada más que decir. Muchas gracias a todos.